Učimo se armenščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. Գոհանոցային կշեռքը, Kuhinjska tehtnica. Kuhinjski kasovnik. խոհանոցային ջերմաչափ, Kuhinjski termometer. ձագար, Lijak. սխտորի մամլիչ, Stiskalnica za česen. citrusի քամիչ, Ozemalnik citrusov. գարտոֆիլի ճզմիչ, Tlačilka za krompir. պիցայի կտրիչ, Rezalnik za pico. Kuhinjske skarje. հրուշակեղենի վրձին, Copič za pecivo. սառեցման ցանց, Mreza za ohlajanje. գացայի տակդիր, Podstavek za lonec. բանկայի բացիչ, Odpiralec kozarcev. սառույցի խորանարդների ձևաման, Modev za led. Strgalo za testo. Sito za moko. թխելու թուղթ, Papir za peko. թխելու բաժակներ, Pekovske kosarice. կապքեյքի թղթեր, Kosarice za cupcake. ատամի չոպիկներ, Zobotrebci. փայտե շամփուրներ, Lesena nabodala. խոհանոցային թել, Kuhinjska vrvica. մարլյա, Sirarska gaza. հրուշակեղենի պարկ, Dresirna vrecka. քերիչ, Strgalnik. հարիչ, Metlica. գրտնակ, Valjar. չափիչ բաժակ, Merilna skodelica. չափիչ գդալ, Merilna žlica. մախ, Sito. բահացոյի բացիչ, Odpirač za konzerve. շշի բացիչ, Odpirač za steklenice. խոհանոցային ջերմաչափ,
Sarec mancans. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaruluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.